L'Alliance Fleuve Congo FC. Aha, mwabyumviye rero intare za Sarambwe n'ubundi tumanje twabereka kubijyanye murabyumvishe kubijyanye n'umututu w'umunwa basohora bavuga amagambo ajyanye na morale bafite nabagera ku 7,434 hanze ari abo ngabo bapasinze. Ariko noneho ndashaka kugira ngo tuze twumve ijambo rya Fande yavuze, iryo jambo rya Fande yavuze avuga kuri bo abari abapasinze kugira ngo tubikurikirane. Ndagenda n'ubundi mbisemura mumaze mubyumve, ndaza bahereza n'andi makuru y'umuripuko tunareba ibintu bigiye guhinduka. Wari ex president Joseph Kabila ashobora kuba agiye kwinjira mu mirwano. Yari General Major, tumwita yese ko araza nka General Major. Reka twumve. Abarenu sokati niko hapa nikuja kuelezea kama ngo muraho amakuru yanyu, ngo igihe nari ndi hano naje kubabwira yuko mutangiye ikosi ariko ko mugomba kuyirangiza n'ubundi mukabasirikari ba Alliance Fleuve Congo mama 23 mafunzo kumalizika. Na leo tumekuja kuelezea mafunzo kumalizika, na tangu leo nyinyi mko askari wa LC na mbaye kofia sasa. Kama tunasema ajali umekuwa askari wa LC wakati nilikuwa hapa nimeelezea unaona kwa jeshi la LC kwa sababu hizo kwa sekedi au ndio tunasema kwa taarifa askari wa LC ndio hivyo na wenye wamekuta mjadala wanataka kurudi kwa elfande za sekedi hakuna nyinyi askari wa LC yani jeshi la Alliance Fleuve Congo sio hivyo. Jeshi la ukombozi, jeshi la kwa ile kombozi jeshi kama imeharibika na ndicho na kabla Kinshasa na Tshisekedi government ambayo na raia Kamara na raia juu ya asili yao kwa kabila yao government ambayo na nchi destroy kwa mambo yote alipata vizuri. Tangu tunaua raia na kubomoa vijiji, imeharibu mambo yote kwa nchi. Hata jeshi imeharibu, kama jeshi umefanya kama pombe. Wanakamata jeshi la nchi wanaichanga na raia ambao wamepatia silaha na waita sisi kama wazalendo, anawachanga na FDLR, anawachanga na ile wanakuwa wanafanya kama Interahamwe, anawachanga na majeshi mengine maisha tofauti. Nikaenda kutaja majina ya maisha hayo au majeshi hayo nakata jioni. Unakuta wao ambao wanaleta amwapa wale kushinda jeshi la nchi, sio hivyo? Analeta mercenaires, sio analeta jeshi la nchi tofauti, na hao wanavalera kushinda Wakongomani. Jeshi la nchi tumefanya watu pepe. Mtamheshimu jeshi, heshimu nchi, hana upendo kwa Wakongomani. Hakuna muhimu aendelee kuongoza, sio hivyo? Hiyo ujinga yote ambayo nimesema ambayo anaendelea kufanya wengine kuwa wakimbizi kwa nchi yao, amejipatia mamlaka ya kufanya wamoja wa Kongomani na kugeuza wa etranger. Hiyo yote unaikataa ya LC, unaikataa ya M23 ya LC. Ndio maana tuko hapa na nyinyi kuanzia leo mmejiunga na hao wote ili tukomboe nchi, ndio hivyo. Mko tayari sasa? Mko tayari kukomboa nchi yetu? Mko tayari kukomboa Kongomani? Mko
taarifa zote ambazo ziko kwa nchi yetu zimalizike, na hiyo yote tufanya na nyinyi pamoja na sisi. Uwe tayari, uko tayari? Na hiyo ikiwa hiyo ndio kukomboa nchi yetu, kwa Kongomani kwa ujumla, ni lazima tuwe na disiplini. Tupata vizuri, tuna disiplini ya hali ya juu, tuwe tofauti na hao ambao. Ahangaha rero ni chef d'etat major Emmanuel Sultani Makenga, ni generali major Emmanuel Sultani Makenga wari umaze gupasingisha kos ariko y'abakomando bagera ku 734 tumva ntaba nibeshe niba anabo ngabo ababwira ni 7437 naringabanyijemo batatu mu mbabarire. Ababwira bati murangije kos bisaba kugira ngo tukwe tofauti na wale ambao tulikuwa napigana nao. Bivuze ko ababwira ati tugomba kugira itandukanyirizo iri hagati yacu ndetse n'aba bandi twe duhanganye nabo aribo iriya guverinoma ya Gisegeti. Guverinoma ya Gisegeti rwose ibona ko hagomba kubonekamo itandukanirizo iri hagati ya guverinoma ya Gisegeti na guverinoma ya Alliance Fleuve Congo M23. Ikintu tukiteho kandi tukizirikane, tubone ko igisirikari cya Alliance Fleuve Congo M23 gikomeje gukora ibikorwa. Babandi bibazaga ibintu bigiye bitandukanye, bakibaza bati bizagenda gute, bimeze gute na gute. Abo ngabo reka tubabwire ngo Alliance Fleuve Congo ntabwo iri hariya mu mujyi wa Goma, iri mu mujyi wa Bukavu, ahubwo ni akazi kenshi barimo. Bababwira ati ikintu cya mbere ni ukugira discipline. Ndamya ko abantu bumva ururimi rw'igiswahili, ba Rwamahungu, ba Jacques Rwamahungu, ba Cyril Kanamugire, ba uri mu Ngoma Geve, abandi bose badukurikirana abari mweso n'ahandi hagiye hatandukanye, ndabwira ati mwabyumvishe. Ibi ngibi rero ni bigaragaza ko icyama Alliance Fleuve Congo M23 ifite imbaraga zidasanzwe n'ubundi, kandi ko iri kurwana kugira ngo uburenganzira bw'abakongomani bukomeze kubarizwa. Yaberetse itandukaniro, arababwira ati guverinoma Kinshasa, mwebwe mwaje muri Alliance Fleuve Congo cyangwa muri abasirikare ahangaha ba Armée Révolutionnaire Congolaise, iriko iriya Armée Révolutionnaire Congolaise ni igisirikari cy'abakongomani kitarimo abarundi, kitarimo abanyarwanda, kitarimo abagande, kitarimo abo muri Afrika y'Epfo, kitarimo abo muri Sinayari baba bari baje bya bizungu byo nabonaga bwini ngoma ari kubwira ati ngo kwikiri fande kwikiri nagusuhuje, itarimo n'abandi bose yari yazanye, ndetse na bano n'ubundi bari gukomeza gukorana n'ino guverinoma. Urumva ko ari igisirikari kiza, igisirikari cy'umwuga, igisirikari kigezweho. Turabivuga igisirikari cy'umwuga, igisirikari kigezweho, igisirikari nyagisirikare apana yira ujinga. Ahangaha rero turaje kugira ngo turebere hamwe n'ubundi, kuko twamanzaga kugira ngo tubereke ibyabaye ku munsi w'ejo, ariko tubabwira yuko n'ubundi tubafitiye n'andi makuru. Ayo makuru tugomba kubagezaho n'ubundi. Perezida Joseph Kabila Kabange hari ibyo yatangaje avuga ku bijyanye nabo kuba yakwidekarara akerekana uburenganzira bwiwe. Ariko turaza tureberemo ahabera imirwano muri teritwari ya Rucuro, muri pinga abasirikari 4 ba FARDC muri kino gitondo basanzwe bishwe, reka mande nabivuga, biciye mu bivera byabo, batewe ibyuma cyangwa ibisu mu mitima. Kugeza na buno igisirikare cya FARDC ndetse na wazalendo bari hariya baracyakomeza kwibaza ni bande baba bari bihishe inyuma y'ubu bwicanyi. Ariko hakaza kugera abasirikari aya muri pinga Bushimo, abasirikare 12 bo muri wazalendo muri Nyatura, abazungu baje kuburirwa irengero. Bamwe bakavuga bati bari abo muri Nyatura abazungu baburiwe irengero bashobora kuba ari bo babikoze. Bakimara kubikora babikora bashaka kugira ngo bihimure, noneho banaze kugerana imbunduki muri FARDC
sorry ntabwo ari muri FARDC, muri M23 kuko babishe babakubisha abasirikari ba FARDC 4 babakuraho imbunda babakuramo na uniform babasiga bambaye bwa bucikopa babakuraho botine babakuraho icyombo baragenda. Wati bari abasirikari twaje kubura 12 bo muri bo kwa Jean Marie, eske ntibyashoboka ko yaba ari bo baje bakabikora kuko bagera 12 abo bandi bari bafite imbunduki kuko bafite imbunda 8 bakagira ngo bose baze kujyana imbunda bagera muri 23 bafite ijambo, nibyo bakeka nabo kwa Jean Marie, ku buryo ubona yuko tena umudoke kumvikana hagati ya Jean Marie Bonane hariya muri Pinga Bushimo no FARDC, ubona yuko byabaye ikibazo ndetse ukabona yuko uriya Guido NDC Renove nayo ishobora kuba iri kuza kubyijandikamo. Jangiza nago binteye n'ikintu nshaka nabivaho muri territoire ya Rucuro kugira ngo nze kuvuga kuri rya jambo rikomeye ex-president Joseph Kabila yaje gutangaza muri territoire ya Rucuro, sheferi ya Bwito, muri groupement ya Mutanda na groupement Gihondo, guhera ku mugoroba wejo ku cyumweru kugeza muri kino gitondo. Mumbabarire bandiku ibintu ndabyandika kugira ngo mbivuge neza ntateshwa kuko nshobora kwibagirwa kuko je ndi umuntu. Wazalendo biyumbiye muri groupe ya Nyatura Semuse ndetse na ba FDLR Fuka yari yaje kwikusanya bapanze uburyo bajya bataka position za 23. Amakuru aza gutangwa n'abaturage, M23 ihita ibimenya itazuyaje, ihita ibagabaho ibitero muri kino gitondo le 15 z'ukwezi kwa 9 2025. M23 ibyutse iri muri operation muri ziriya groupe zo buriya groupement zombi, donc ni muri groupement Mutanda, groupement Kihondo. Ubona ko 23 ibyutse ikora ibintu bidasanzwe, ibintu by'agashya. Ubona ko ari ibintu byari bikaze ariko kugeza amagingo yangaya n'ubundi bikaba bigikomeje. Ukabona yuko ari ibintu bitoroshye ariko 23 ikaba ikomeje kubyitwaramo neza. Muri territoire ya Shabunda, Colonel Muzalendo uzwi ku mazina ya Kijangala yishwe na 23 na twirwaneho mu misozi ya Minembwe, ni kuri Poinzera aho yaguye, akaza kujyanwa iwabo muri territoire ya Shabunda. Kumushyingura byabaye ikibazo, hapfa abandi bantu 6 harimo n'umugore we wa kabiri n'umupfumu wamuraguriraga ndetse n'abamurindaga 2, se wabo na murumuna we nabo barashwe na Wazalendo bavuga ko apfanye amafaranga yabo yo kugura umunyu. Uri kumva ko we yagiye muri operation aza kuraswa na 23 na twirwano hariya muri Poinzero, baza kumujyana muri Shabunda. Bamugejeje muri Shabunda iwabo, Wazalendo bari bamuherekeje baravuga ati kugira ngo mumushyingure yari afite amafaranga, abamusatse n'ibiki manze muyazane. Umugore wa kabiri ahita yicwa, abamurindaga bamwe 2 baricwa, ise wabo aricwa, umupfumu wabaga muri hafi. Kuri mupfumu yagombaga gupfa kuko niba yaramuraguriraga akamubwira ati wowe ujye ukora gutya na gutya ntabwo uzapfa, akaba yapfuye. Uri kumva ko biragoye rwose kugira ngo bakubwire ngo bo barakureka, nawe ugomba gutambuka ukagendana n'abandi. Ubona yuko yapfuye yagiye azazukana n'abandi. Reka nkomeze amakuru n'ubundi ariko mwitegura ko ngiye kubagezaho ririya jambo n'ubundi ex-president Joseph Kabila yabivuze byanditse, nayo ndaza kubisoma mu buryo bwanditse ariko nabishyize mu rurimi twese turi kumva. Mu bitero M23 yagabye muri centre ya Rukweti muri territoire ya Masisi, groupement Banyungu. Ako Rukweti iri muri Oso Banyungu abantu muhazi, ariko nani Jacques Rwamahungu
wagiye unabimbwira kunduta ko ngukunda ariko wansurije wa mushiki wawe uri muri Amerika ko akankandira n'akanyenyeri ko mbwire ngo nkandire n'akanyenyeri ariko uzaje inbox inkunda kuvuga nimero yanjye uzanampamagare tuvugane. Jacques Rwamuhungu iwacu Gahira bana Mukoto bana Tambi muraho murakomereka mbasuhuze mwese wo muherereye. Witwa Ndete Eric muhungu wa Bishando Omar Ndamutsa Janvier na Bonibo uwitwa Robert Ndinayo muraho murakomeye n'abandi uwitwa Furaha uraho mushakwe kazi. Hari n'abandi abitwa badirija nanze ari umushakwe habike bitwaga bacamukube babandi ariko bose ntago mazi njya mbyumva kubera amateka n'abandi reka mbasuhuze. Mu bitero makumyabiri na gatatu yagabye muri centre ya Rukweti muri territoire ya Masisi groupe m'abanyungu secteur Osobanyungu byahitanye abakoloneli batatu banyatura ndetse na General Kanaume kunzi ko General Kanagwa yari general yari colonel nawe aza gufatwa n'ibisasu mu maguru rafite natwe ruve mazakiza arayizanye. Abandi bafatwa amatekwa ni umanya operation ziri gukorwa na mama 23 muri territoire ya Masisi bavuga bati 0 Wazalendo 0 FDLR muri territoire ya Masisi. Ubu Wazalendo basigaranya gace kangana ngo ku buryo nta bwinyagamburiro bafite. None se mwamihirimbira imwe mwashoboye mukaza abari kuza ni muri kubona ko uburyo bari kubagira neza bakababeshaho neza. Izo ntera hamwe zo zikaza zagera no muri 23 hano za Goma bagahita bazijyana iwabo harazwi iwabo ni mu Rwanda. Bageze mu kanchake tiki nje kureba intera hamwe zanga gutaha zizi ngo mu Rwanda hari ikibazo bahura nacyo. Mu Rwanda nta kibazo bahura nacyo bahageze babamerera neza. Ndashaka kugira ngo nshake tike inge mva aho ndi hano muri Kongo nzamuke ngere aho hantu bavuga za Mutobo wenda ngane naye ndirebere none nzaganire nabo. Nabindi numva bavuga ngo bageze ngo barabica ngo bakagera gute ngo bashyira kuri media ngo barabiza bakabica. Ngewe nzabaze nose barabica nose kuba mwagera hano haraho wenda mwumvishe ngewe mbikurikirane ninsanga ari byo nzababwira ati nimuzatahe. Ninsanga ari ukubeshya mwese utazataha azabarimbwa azataha ari ikimuga. Abajenerali abakoloneli abamajoro bande nabande uracyagenda wihishe wambara bote zisudiye uzikora ese no muri nabonye hano muri Alliance Fleuve Congo mama 23 wenda homba merereye nta musirikare nabona koporo cyangwa private wambaye bote isudiye. Mu gihe general wa FDLR yambara bote isudiye akafite umutekinisiye wo kumusudirira ubimenyereye usudira neza. Ngo dufite umuntu uzi kudodesha urushinge uri muri FDLR shanamwe mupfuye nabi uzi kudodesha urushinge ngo nuza ngo arabizi ngo aragenda ngo akadodo mukagira ngo ni mu ruganda. Ibyo bintu nta bwenge burimo nta n'ubuhanga burimo. Ngo ntuze ngo azi gusudira ngo arasudira ukagira ngo ni ntuza ngo ni Can Africa yindi yakoraga amabote. Ibyo ngibyo nta buhanga burimo ahubwo mujye mwambara ibintu the news ibintu bishya ni bishya aho kwambara ibintu byagize ute byashaje. Ngaha rero yuko mvuga ibindi reka manze naza kuri no jambo rikomeye byavuzwe na Joseph Kabila. Turebere hamwe iri jambo yavuze rikubiyemo ibiki ni iry'ibiki riri kuvuga iki. Ni Perezida Joseph Kabila Kabange ijambo yavuze reka ndigendamo neza mubyumve. Naryanditse yari mu Gifaransa ryandika mu Kinyarwanda. Yatangira avuga ati ndavuye ku buyobozi kubera kubaha itegeko nshinga kandi ntanga ubutegetsi mu mahoro. Abenshi bavuze ko ari iherezo ry'urugendo rwanjye muri politike. Agakomeza agira ati ariko icyo mbabwira nuko nari mu karuhuko natekinze pause nari muri pause
nk'uko nabibonye namwe mubibona, ubutegetsi bwabaye bubi nyuma y'uko ngenda, nyuma y'uko ngava ku butegetsi, ubutegetsi bwabaye bubi, habayeho kwemerera abaturage ibitazagegwaho, ivangura, diviziyo, imibabaro, souffrance. Uwansimbuye ntigeze atanga agahenge, amahoro, kwishyura ukizana kw'abanyagihugu. Ntabwo nakwicara ngo nceceke, niyo mpamvu mbivuze ku mugaragaro, ko nshobora kongera gufata inshingano z'ikirenga zo kuyobora kino gihugu. Ashobora gufata inshingano z'ikirenga ku buryo ashobora kubona uyobora kino gihugu. Ntabwo ari ukubera njye, ahubwo ni ukugira ngo tuvugurure igihugu no kugira ngo turinde buri mukongomani wese ndetse n'ubukungu bw'igihugu cyacu, kugira ngo abana bacu babuboneho. Ubukungu bw'igihugu cyacu abana bacu babiboneho. Ngo abenshi bavuga ko nje kugira ngo nsubirane ibyo nari mfite natswe na guverinoma Kinshasa buriya, ariko nabasubije ngo abenshi bagiraga ngo ndaje kugira ngo nsubirane ibyo nari mfite, ubuyobozi, amaeskoti, ubudahangarwa ariyo iminite n'ibindi, ariko sicyo kinzanye. Ariko nabasubije ko nje kuko Kongo iri mu bibazo, iri mu kaga, iri mu kangaratete. N'ikindi nababwira ni uko mfite ubunararibonye, kuyobora imyaka 18 ni ubunararibonye, n'imbaraga zo kurenganura no kurengera igihugu, ndabibutsa mwese, je vous rappelle, ndabibutsa mwese, je vous rappelle, mwitegure ko tugiye gusubirana ubuyobozi bwiza, tugasubirana indangagaciro z'abanyagihugu, tugasubirana igihugu cyacu kiyobowe mu buryo bubi. Ntabwo bafite bw'abanenga, ntabwo afite ubwoba bw'abamunenga, ntabwo bafite bw'abantoteza, ntabwo bafite bw'abamutoteza. Icyo ni ishyize imbere, ni Kongo iri hejuru, harakabaho Kongo, vive Kongo. Ndaje kandi ndagarutse kugeza igihe abaturage bazabona ubwisanzure bwabo. Ndaje kandi ndagarutse kugira ngo abaturage babone ubwisanzure bwabo. Ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Iryo ni ryo jambo yavuze, muryumve kandi muryumvirize. Twatangiye twumve ijambo chef d'état-major général wa ARC, Armée révolutionnaire congolaise, yavuze. None mwumvishe n'ijambo ryavuzwe na Fande ni General Major Joseph Kabila. Mukore subscribe ya Intare Official, ubundi ibiganiro byacu mukanandi kukazogera bijye bageraho ku gihe. Tunezerwe kandi twishimane. Imana ibaha umugisha, mugire Imana n'amafaranga. Murakoze cyane.